Lorniak malo karena insirahotu, specialmente famiglia bot pesate Timor-Leste. Uhin loron toma acontece divergenze internal iha organização arte marcial perseverança tihadi Timor-Leste e hahu husidar santo in lor consegue iha solução, iha estrutura de divergência sira fote una solução, sira resolve una divergência e as organização lá. Tu irmã ita barona declaração completa husi pesateras. Boa tarde. Boa tarde, PST Timor-Leste. PST Timor-Leste. PST Yamundu. Uhin. Ami hututu. Aminehat. Langsung hututu ya, aminehat. Kusi PST Timor, Presidente PST Timor-Leste. Senhor Baltazar Lemos. Sekjen Senhor Pedro Aparicio, kusi hau usi Versida Surin, PST Timor-Leste, Presidente Senhor João Santos, hau Rasik, Awata Rasik Abilio, Mesquita Dallas Maribia. Hanes Sekjen, Sekretaris Jenderal PST DP agora dah, yaitu 4 Ia lorak ne ami naihat ia decisão ida nebe koletivo ya hamutu katak esa Timor ida det esa mundo ida det kariki problema rumah kariki esa ya Indonesia neba ni Indonesia ni problema ya Timor ya ne Timor ini nebe ami hanuin katak ami rasik dengan resolve ami problema la presiden mesir kata resolve ami problema Pate biya may halo, kadi kayo naksara gituan, konsulay gituan, ami rasik hanesem, ami responde, rasik kami problema nune, ami bele responde fali problema ida karua lorong hidan firmai, kita bosa uning karahaten, gara dosa umba membro PST Timor-Leste kada 11.000 pessoas, 10.000 pessoas, nebe maka parparado atau haloknya gara dosa. Ida ni maka uni atakar paten ba media ba publik haunia perdão usu desculpa ba governo ba estado ba povo o amnia atitudewan lebe makami halo di usi esta tratene halo emetua estado ka governo povo ne sinti lahak matek e ami usu desculpa dari PST salam persaudaraan pa kita buat terhoto salam persaudaraan pa esa tratene PST ini yang muda, khususnya Timor-Leste. Berian. Langsung. Losnya sila halus suspensa. Sila khusus, governo khusus atur resolve amni problema ni entre ami. Bisa masai basir. Kata kau ni sila mos tingkat kita i respect buat nebe maka itu tutakan. Nih. Cerita. Significa kita buat tahu ni kita buat seri struktura rumah. Mas hoje concordancia entre estrutura y nivel macro. Agora da ne ida det PST ida det ne ya ida det ia mundo ida det e Timor ida det pusing vai maseru ne problema ne mane problema itania rai tirle itania rai karena kita tinggal akru vai tani estado itania povo ne makia importante di SRT ne la bot liu aldea ida. Significa estructura legal mak badang mau Baltazar Oh, ne legal mak ne, agora legal mak ne, legal. Mai be ya parti ida tambah governo hari kata buat ne legal ne lahir ni legitimidade ne maka agora dapat ne. Tambah ne minta ting hari kuli di governo yang legitimidade ne laos de mandamentos de Deus, 10 perintah lah. Tapi mudah, benar. Politik ne, tapi ne. Jadi kau ni jadi tu beri. Lahir di presiden setan pun tidak nak PST jadi. Kita bosan lagi karena turun saya isu-isu ne bos tengok ne akar kriya stabilidade di baik ne nasau. Maka itu ne nasau ne rungrang. Nusai telefon itu ne hanui tomak confiança toma ba governo ne mau sanana para bele
loreba interesse estado ho povo dene idane ma presidente Sili kono ba grado sound ba estudante bolsera. ha Realiza dini tempo certeza. idane hoto ita comunica da parpara i governo maxe convida Ciro Slirmai ne governo di direito dio si ministro estado gioventù e sport o agricoltura karang la. Nossa, né? Nossa.